Hello everyone, my name is Kaming Stadingan. I am the cluster coordinator of Nongstoin cluster, which fall under the block management mission unit of Nongstoin CNRD block of West Khas Hill district. Kublai sibun yang baro agak juga de ifong bayaman lang naikang bat ngabat hagak kedan kum sekretari jongka step pernai WO mau kadiang balawan form daka office jongka NRLM BMMU CNRD Nongstoin Block bandong kum kakmi banfet yaki SSG grup hapo mau kadiang si sibun kijing mentoy kijing bah balawan ra hapo snong lengba kajing atrilang baki seng bakher jong kasnong haduk mentah ladon kadru teli SSG group bat katu katni di badang form pedeng kini ki kadru teli don ki balaya sedang banya airang cuana ukun show namar bakim padiadak ukun show udang ritalat kila sedang banya simram sana URF1 balah pelat daka office jongka NRLM BMMU CNRD Nongstoin Block kumta kila wa pan ya kaban sengkam sengjam lani rijingri kila letshim sama kibang bakher kumjuk ru na KBO balakon telun da UCIF1 de katum kajing let jurip na kaliang jong KBO kini ki SSG group ki balashim ram na ki grup jongki lani na URF1 na kibang bakher bat na KBO kila pentri kampok ya ka ba kila tu ban sengkam sengjam lani ban rijingri don kibari sinyang don kibari siar don kiba penbhai pung dok kha don kiba sujan bat don ru kiba business dukan di nakaliang jongka step nai bi kadiang ka ai kublai sibun ya ka office jongka NRLM BMMU CNRD Nongstoin Block ba kala prilat linti yangi ban form yakini ki SSG group ban yarap dalade yalade kum juru ngai kublai yakibang bakher ba kilaya kersan lem na kenta ki SSG hangni ko snong jungi te lada ki boyoi ya kijin seiso balawan ra na ki SSG ki kadas lengba ka MCP kinsa peti yapi ti kita kijin seiso ki balawan ra na ki SSG group te tangkini ki kentien bak ndiat boleh sibun kide ki ya naga naki member jong ke grup telilang kini kide ki baret kini kide ki yar ki bakam he bat kila dep di lot pak bat kini kita ki badang sa kini kita ki senyang bagi member jongka grup tersara kiri kidon sau teli kiba kini kiba kamret itu meneh kita kiba kamhe ini kita ki senyang naga grup ya Syaprang Ibashim ya Karam Nabang grup
grup sebagai bas di Habiban Indonesia. Kadiang mawan hangni batini yang kebangalale tan program dah kebakiran na RF1 batru na kibang kunju na tawiu pansna panbahaya kaning kulo na kadini pe hasil pan ai presi ya NRLM bagawakila yang ISG mo kadiang ba ila ai ram yang i bangin sengkam senjam ring ai klesi bule namanya padon hapo ka grup syarakrit ngalasim ya kanikar ram na URF kenyat bat dru na kabang bat na UCIF na KVO nang ba kajengwan jang kanika NRLM nilayo sibun kijinguntoy hakaban sengkam senjam bat habo ka grup jangi sibun Temen katong ila poi syaka bakadu jong kane khana basiso kadongi kinong pe ngidap da ka jingso komen bat da ka jingku samarki ban yoi ya ka jingtrai bha ka joki bagi lala ban penengkam hok ya ki kiba kilayo na ka jiarap jong ka office NRLM ni kermen ba kinang tre kambha shushu ha kaban sengkam sengjam te ngashim ya kane kalat kalanti ban ai kublai kerpang ya ka office jong ka Meghalaya State Rural Livelihood Mission MSRLS akumju ya ka District Management Mission Unit jong ka West Kasih District but ngamla banda ai kublai kerpang na ka banta jong ka Block Management Mission Unit jong ka Nongstoin Sina Anti Block in Bleshibon.